Жигит, сен тиги салынган жердесиң. Атаке, биз өтүп кетели, сен кийин өтөсүң. Билесиңби бул эмне дегенин? Бул жол сага тыюу салынган. Өтпөсөз бол. Бол. Өткөрүп жибер аны, оğlum. Баракелде абышка. Чоң энеге бар, чоң ата. Şu köşeye kadar götüreceğim seni. Мен сени тигил көчөгө алып барып, таксиге салып коем. Үйүңө чейин алып барышым керек эле, бирок тагдыр эмес экен. Değilmiş. Эч нерсе эмес. Мени бир аз күтүп Beni тур. bir dakika bekle ama olur mu? Макул. Машинаңды өчүр. Bakayım. İn aşağı şimdi. Түш. Şu bakkalı görüyor Сен musun? тигил дүкөндү көрүп атасыңбы? Görüyorum abi. Ооба, Nereye атеке. gidiyorsun şimdi? Көрүп атам. Ошол дүкөнгө барып, өзүңө жана досторуңа газировка аласың. Макулбу? Жарайт, эгер акча сурашса, Идрис төлөйт деп айт. Diyeceksin, tamam mı? Макулбу? Эгер кайсы Идрис десе, Идрис Кочобалы деп айт. Diyeceksin. Hadi şimdi git. Gazozları al. Кийин келип, мени машинада күтүп тур. Beni bekle. Кечирип кой, кызым. Bakmıyorsun değil mi hanım kız? Мен сени үйүңө чейин алып барып коюшум керек эле. Görüyorsun Бирок bıraktım. тагдыр эмес экен. Kısmet değilmiş. Сиз аларга эмне деп айттыңыз? Kime? Кимге? Машинадагы жигиттерге. Boş ver. Унут. Кийинки жолу келгенде мага алдын ала эскертип кой. Ошондо мен кайра келсем болот. Албетте, менимче мен тууралуу сага туура эмес маалымат беришкен окшойт. Biz adam yemeyiz. Биз адам жебейбиз. Чоң рахмат. Teşekkür ederim. Asıl Бул ben сага teşekkür рахмат. ederim. Neden? А эмнеге? Kalp Анткени krizi сен sonra sorma. менин жүрөгүмдү оорута турган суроо берген жоксуң. Hadi bakalım hanım kız. Son bir şey. Акыркы суроом албетте жеке болосу. Ача мен биринчи жолу келгенде сиз мени бир кызга окшоштурдум дедиңиз. Kim olduğunu sorsan. Ал ким эле? Özür dilerim. Кечиресиз, бул жекече окшойт. Ал үйүндөн жоготуп алган жакын адамым болчу. Сен аябай окшош экенсиң. Anladım. Түшүндүм. Рахмат. Teşekkür ederim. Качан сен кийинки жолу келгенде дүкөндөрдүн бирине кирип айт. Benimle görüşmek istediğini Идрис söyle. Кочобалы менен сүйлөшкүм келип атат деп айт. Ушул жетиштүү болот. Алар болсо сени мени менен байланыштырышат. Макул, чоң рахмат. Газировка сатып алдыңарбы? Бирок ичпедиңби? İçmemişsiniz ama. Ич. İç. Siz de için. Силер дагы ичкиле. Gazoz oğlum için. Оğlum, бул газировка. Nasıl? Кандай экен? Сен сурадыңбы Идрис Кочобалы ким экенин? Sordum baba. Сурадым, атаке. Siz buralardan değil Силер misiniz? жергиликтүү эмессиңерби? Жок. İstanbul'da değilsiniz galiba. Стамбулдан болосуңарбы? Yok baba yeni Жок, geldik. атаке. Affet. Биз жаңыларданбыз. İn aşağı. Сен машинадан түшчү. Атаке, мен туура эмес кылдым. Кечирип коюңуз. Шек деп атам.
Seninle biz bir oyun oynayacağız. Biz hazır sen менен oyun oynuyoruz. Karma. Sen bilesingmi kanча oynaşты? Oyunu biliyorsun. Эгер утсаң колуңду оюп, кийин кетесиң. Yukarı gidersin. Эгер ута калсаң, мен ойлонуп турам. Bana Макул? bakacaksın. Tamam mı? Бүркүт же кыйын? Tamam. Бүркүт. Tura. Бүркүт. Güzel. Баракелде. At o zaman. Ыргыт. Bir daha Экинчи, tanımadığın тааныбаган адамдар менен Kolaylık yap. өзүңдү мындай алып жүрбөйсүң жана жемелебей жүргүн. Азыр болсо кетип кал. Эң жакшысы анын бутун атып салсаңыз жакшы болмок. Эмне деп атасың угум? Эгер сага калтырып койсом, маданиясыз болуп калмак.